Jotono Khulumkha ni channel Angkai tomong nonora ni channel subscribe kalaya ko angka subscribe kalai ready ang ketal job advertisement tai online information related videos namo angkai phaidi nailai kaisa ketal job advertisement omong kha Tripura Public Service Commission Agartala ni bukhati rijaka angkai naidi advertisement number o jaga o sajaka naidi oro 5 vacancy tongo unreserved kainai TPSC kaitham post tongo amo temporary ngai post of naidi scientific officer group B graduate ngai tai 3 different branch tongnai naidi state forensic science laboratory under home department government of Tripura angkai pay scale naidi 47,600 ni simite bo kwbangma tongo pay scale rijangnai angkai norok naidi oro scientific officer tongo chemical science naidi discipline or chemistry division and naidi toxicology division or number of post tongo kainai or unreserved kaisa tongo ST kaisa tongo angka scientific officer tongo naidi biology science ni or bo kaini post tongo unreserved kaisa TST khoroksani bagai angka takisa tongo naidi scientific officer amkai physical science discipline physics naidi angka oro tongo number of post tongo kaisa omo sini ST ni bagai kaisa post tongo angka je qualification tongna interested candidate boro apply khlai nai mano angka o jaga o sajaka education qualification ID tamu sanjaka chemistry division ni angka M.sc with 50% mark nangnai chemistry biochemistry forensic science with chemistry as one of the subject from any recognized university angka kisa biology wo bo same no M.sc khlajak tongna nangnai botany zoology microbiology wo 50% mark tongna nangnai angkai physical science ni orobo sajaka 50% omo M.sc khlajak tongnai rok rimanai angkai desirable qualification ID knowledge of Bengali or kokborok sanjaka desirable qualification angkai age limit angkai 18 ni simi 40 years joratoi ungo angkai 5 years relaxation rijana SC ST rok ni candidates rok ni bagai angkai je qualification tongnai bor apply khlai nai di angka oro sajaka nai di online application 16/4/2022 ni simi changnai oboni ulo norok application no ni form no submit khlai mangla angka oro selection procedure tongnai nai di written exam ngai 180 marks ni omo MCQ type OMR by sengnai norong nai di oro syllabus angani description no bori nai o PDF no angka interview nai 20 marks ni omo bonorong nai di interview angka oro tai online application portal rog norok omo nai di online application information portal omo tamo bomtoi omo je tongmani norok nai di pori nai di ang description no bori nai angka je M.sc khlajak tonga oro apply khlai mano angka oro sajaka nai di 250 rupees kai onorok noni application fee marnai angka 250 rupees in ST rong ni bagi 250 tongo angka norok je candidate qualification tongnai M.sc khlajak tongkha angka nor apply khlai nai di angka tomong norok tak phana ni channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement tai online information related video sanamo angka tinin bagai amsung nong situk jotono no hambai.